Nitroxike Praphopi, Dipurong Supialong Shopping Mall, Hotel Arnam Kardomahem, Ingpulo. Difu National Health Mission sa Hemalong Cleaner Boreng ang Hoyapan, Bangsuri Sisose Interview Kipi. Karbi ang along inut COVID-19 kilong pen kiti, asa malong COVID-19 pen kiti apay bang pokile. Kardom katni sa birta thanbang nilijunaliti mungpi non birta ang ton pen arjuik tha. COVID-19 avur kangdang lapen lockdown kido joine nitroxike praphopi dipurong supialong shopping mall hotel Arnam Kardoma hem hai hu ingpupon tanglo. COVID-19 avura joine det piangkang toxike prapho ani an lockdown kido phi vosik ner kepani pen dipurong supia hitialong kido shopping mall hotel lapen Arnam Kardoma hem hai hu ingpu si chojor chulang arji apranga tengwang bomlo. Kang pulong alam kilong pen dipu pinang anak kulat along munit hormu kinam cepet un eason si theklong. Laso arjan nilitum kadni sa hempia pherang ke Stefan Teron pen difurong supia hiti ahar chikinep meklip lap pen lapuson henlo. Difu National Health Mission sa Hemalong Cleaner Boreng ang Hoyapan Bangsuri Societaria Samietung walk-in interview pidun rinti. COVID-19 na parman paroi sira inquire cleaner boreng ang hoik papling jiapan wosik ner kep ani Difu National Health Mission sa Hemalong walk-in interview BC chihutiput pondo. Bang paroi sira inquire ang hoyapan Bangsuri Sisose amuluk interview pidun. COVID-19 long kapang tira sai kapachun jiapan cleaner mate kapang tira bang pubang pi tong sikot pen kenang sot at he pensi evok in interview padu pondo pusi ok pran sai kampen pachini. Karbiang long along inut COVID-19 na kisuki long pen asam along COVID-19 pen apran kidama pai bang poan letang lo. Karbiang long along COVID-19 positive kilong chot kali inut amunit COVID-19 na kisuki long pen apran dam nang lo. Karbiang long inut COVID-19 pen kiti pen asam along laso pen apran kidama pai bangpo an letang lo. Birta kilong atengke bukulia hawar Junpura rongamekar aruing kwara troxia ni Chennai pen hem bukulia chewangsi quarantine a hem along dolo. Ladet pen alang li vosik plia ni methanga hem along chido tulo. Vosik isia ni alang li hem Dr. Tumdam si COVID-19 positive doabe kapang thek jiapan asonamung pon tulo. Bonta alang li bom kruwa ni aninga pok kibanga chok Difu Medical College pen Hospital 1 boma hutsi apran avitetlo. Apran kitam juya bang puarong Karbiang Long District Administration pen rangka pontang lopusi birta long dut. Difu Farmer Growth Center, Difu Jawahar Navodaya Vidyalaya, Girls Hostel, Block A, Block B, Lapen 16 miles, Difu Lamdinga Tower Council Workshop Quarantine along COVID-19 positive ke klanga jok. COVID-19 positive ke klang long pli a quarantine sil mate ing hap pontang lo. COVID-19 positive ke long pumpli a quarantine apan ok pran ke lang sai kampen duwai alang apen pangthir theti ke madua munita long pli quarantine a hemalong damlong reila pen gari motor anda ponong le pusi Karbiang Long District Magistrate pen lamtoy mate order ki pi paso halapu COVID-19 positive ke long apai ke ong pen quarantine a hemalong munit ke do ke ong lang dam si Karbiang Long District Administration pen kenang sota sai along kachira pasai kam bhom kurula pen kangkir mate holiday anita go pasai hem mate office ingpu et nang ji pusi lamtoy alo pen pachithang pon non malom so poraphan birta amoy ton peiksana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Looking for your household essentials? MS Fangcho Stationery, one-stop destination for your household needs. Here you will get table fan, ceiling fan, mixer grinder, rice cooker, groceries,
electric items, plastic items, gift items, etc. Moreover, 5% discount on stationery items and 10% discount on table fan, ceiling fan, mixer grinder and many more. Stop pondering, just shop right away. MS Phangcho Stationery, Rongkhelang, Difu, Manja Road, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। Kanch Water. Start here, right anywhere. Eastern Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelang near Don Bosco School, Difu 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961690021. For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmotors.ka@gmail.com. Dihinamo piputat birta along Wangtulo. Kisung alamo Agustin teranga phan chuning phai kunia chikloni phainer kep anikang sam pang thek thek the agari akeng along patong tekang pet ani pen dipu pen Guwahati Apollo Hospital along an operation jia phan amen chithap damlo bon the operation po hu doctor phan operation anam sikalak isira suri thom kep atangka kipimo via kisunga jok so jeng sita hem chiwang nanglo alang litang ka kelong jia towar chetheklong li si Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang phan operation jia phan nang rap nang ji pusi chuning ri Rinang patong long long matem di komen tu sinang ipanan patong. Ini panen patong di 2019 November 8 tarik. Ini keluar dan bom hana di November. Mat patong kilo mungkin di making kima tegunung di mati husi ramasi hemsofan pun cukuri si hemsofan tangkap kilo. Nanti pan anung hunmang angnu dam bom husna Ini patong mah. dalam ke anung besi patong. Anung basing patong. Dari nang di sini gedi. Dari sini Dari sini gedi. Dan nang di jin tu nang di pan patong dia tenang di si celang dam pit mah. sojo madam pila. Doktor pen pilo nang di pan aku. Dan doktor dong pula operation nang aja nang pu. Ama nitum ta min ma tangka long tikhe de le. Ama tangka ve ma bali bothor se ko che ponthu. Salam chonengri kangtung ke CM sar phan chonengri jipu ke pu nili sopo akeng jinglok pet November 8 tarik ani lo amasi civil hospital chepon lo amat padak pareson ji pulo amat tangka ke dor de ajoini amat mitum bali potharan chepon de angke hadak chiklo jani ne dolo angke choklo omnang nilu puna pulo marhem chi wande lo amat chiklo jo ijon ne aphi guson ne ari bichi jon ne ni pu x-ray kuyam lo chi jon je de amat angke longli philang chi yor pen ako medical college long dam lo marangke kene daki un elo Guwahati le chepono pu referral long tok don lo la sopen aku laan Guwahatian kitam ke tangka wi kolam no amat aku ciri kang ne bong ta si op thulo batai phopen te dam unji pusik alang likito rong amen rong kangjang mohori dera ward lakha cap lapen contact alakha lake 600222 08593 lapen account number 3327353513 IFSC code CBIN 0283231 Central Bank of India puhenlo Korkanthi MSC constituency ke parlo denta khat totlun rong phara rong bangkri troxi atharia samiatum metric ki ona jok alang lituma phan denta khat ke SA pen artosi kurwang thu pajir
Karcho Maya long Assam University di Fu Campus Student Union Society along Kongchun Bang Arpuki Kibong Kai Ti Song Rong Pi Tentakhat KSA Mai Pu Joy Sing Tisu Lothan Bang Ram Sing Teron Ang pada pinangan au sumarapia po tum cedong dun. Yang mencewaisi bahwa saya tengok begitu orang soja kan lalu matเป็นตรงนี้บางคนใต้เด็กเป็นเด็กเด็ดเป็นอยู่นั่งเทคลงเนาะบางส่วนเราที่soja yang ko ansi lugu chali ngabu ini sila kapen dia silong pon lo laan lugu chali dia bang si bang sorong ano sa bang labang ke korkansi bang so kafe long pening ke bang teng ke drop bang ke drop ke ting si ke long du ya bang ke di so ya ini yang teng ke long ke second bang ke bang kapan ni ke property pagi di kan Pinikar bi prime time ang kila pon sikang ton pe iklo to me thak me kurwang thu